Dragi moji prijatelji, dobar dan. Kao što znate, ja sam Samir Nišić, bio je energoterapeut i life coach, kako se to sada zove. Obično se to naziva savjetnik kroz život. Danas ćemo obrađivati jednu jako specifičnu temu, a to je ono kad mi kažemo ništa mi od ruke ne ide, ja ne znam šta se dešava. Dakle, kad vam ništa od ruke ne ide, to znači da ste blokirali svoju energiju u sopstvenim mislima i pod hitno trebate uraditi sljedeću stvar. Okrenuti percepciju, znači način sagledavanja stvari. Negativne misli, kao što ja obično i često govorim, donose i prizivaju negativne stvari. Pozitivne misli prizivaju pozitivne stvari se dešavaju. Dakle, jako je bitno onda kad osjetite da vam ništa od ruke ne ide, počnete razmišljati o tome kako je sve krenulo na bolje, kako je danas vaš sretan dan, kako ste vi danas sretni i zadovoljni i sve je Bogu hvala dobro. S tom percepcijom idete iz dana u dan i primijetit ćete jako brzo da se stvari počinju dešavati, da svaki dan se dolazi nešto dobro, da se nešto počinje dešavati. I zahvalite se uvijek dragom Bogu na svemu. Zahvala je najveća molitva. Vjerujte mi. Dakle, zahvalnost dragom Bogu je najveća molitva koja postoji. Znači, pozitivno razmišljanje, pozitivan način. Ljudi koji nemaju cilja u životu, koji su besciljni, lutaju, znači, niko im ne može pomoći. One sekunde kad imaš cilj u životu i krećeš se prema tom cilju, čitav univerzum se podigne da ti pomogne da uđeš do tog cilja. Dakle, koncentrisan si na jednu stvar i ta stvar i ostaneš koncentrisan i ideš prema tom cilju. Dakle, da ideš prema tom cilju i shvatit ćeš da se sve diglo da ti pomogne da uđeš do tog cilja. Onda kad ne znaš šta hoćeš, a hoćeš, i ne znaš šta ti je cilj u životu, ne možeš ga ni ostvariti. Jer ako ti ne znaš šta hoćeš, niko ne zna. Dakle, jako je bitan cilj u životu. Naravna stvar, ti ciljevi moraju biti dostupni i kratkoročni, inače ćete biti nezadovoljni. Šta znači kratkoročni? Ako mi postavljamo sebi visoke ciljeve, previsoke ciljeve, koji su nam jako teško dostupni, onda ćemo biti nezadovoljni. Što znači? Ako je naše očekivanje od života, od nas samih, od ljudi oko nas, na skali od 0 do 10 na 10, mi kad dobijemo 9, bit ćemo nezadovoljni, a ako je naše očekivanje na skali od 0 do 10 na 1 ili na 0,5 i mi dobijemo 0,6, bit ćemo zadovoljni i sretni. To nas dakle čini i sretnim, i zadovoljnim, i uspješnim. Jer mi smo u svojim očima, kad sebe ostavljamo male ciljeve, dostupne, lako, uspješni. I to nas diže i to priziva tu dobru energiju i sve smo uspješni i uspješni. Toliko od mene, želim vam ugodan dan, grlim vas, ljubim i volim i mislite pozitivno. Uzdravite.